Abusia ha attention TV so we be akaba eba so oni me din shade anon say ensabetwego e was ye social ni media so ana me be so mo attention TV so e bia wonti ase na bia wonya ho chirimu ana ye de be so mo na me attention TV there, you know they are the first to rely on us stories that YouTube go na ye bia obi kan wanse ma ya na wakache ni fan so on point na me ko attention TV aba so corner story no body na no kre ni body na dey wo boa obi na atena baby achocho bibi dia to social media so ebuzia ma ye koso dia ye na ye nim Ghana ye we Ghana memu ha say ana ye ni na ye tell say abaye bi a na on UTV for United Television ye adwuma ona so etu na ntu e kire say na e kamia kwaso na Maa Mcbrown ana na ye adwuma ye kan United Showbiz na okanwonwa oboa ma United Showbiz no so esipeye na we ana abaye we ekotena radio bi so ekeka na se me kire say e kamia kwaso say United Showbiz na nye fashion show na Maa Mcbrown eba sesa ne ho be ye embro baako e so sesa ne ho baako pe na na ma so asan so aye no to aye bi yem chesensem bebre ana abaye we ekan na ye ko social media so say no bia timi so we eba social media so na ti o ma me bia na ye friend Maa Linda no de ensem ba no ana be ya ho reaction no reactions en kwa ana ya wotaye enti ma me ababontin abeye reaction na e dia fa abaye we ensem a ode eka ede family na Maa Mcbrown na Maa Linda HD mu a o ka me a kire abaye we say ya mo Ghana folk na mo susu kasa ya na mo kasa ya na mo hwe ye fisa abaye wa no onye obi a ehwe ya mo manipa endwen ye celebrities ya de be de sem to so mutini enyo mo da kra na ya da yo bro mutini kra enso Maa Linda aka celebrate ye ba kutie e de aba na so ansa ma no Mamenka was say University Foundation and Asamasina. Mede Jumedi ever some more attention TV. Since Ebusian, the number any 054-830-2985. It's me, but I see how it's way. Say tell any be a catch or social entirely advert manner. Why him no one see our shows had solid could change you one. Over solar could change you. We not tell show base ya more cause entertainer. When ya dear serious be an home yen for fun. Be a trim beyond can be said and made I be a trim can be. It's a dear na 1 year. Dear number and Maa Mcbrown 1 year more. Sister, a dear number so 1 year. And Taria shall no cry bread. And Taria shall no coach in one sound create problem man better the yard vet agenisika. Bills have to pay. And ya hotel and a hotel no. And then ye beer, Sabi unim dear warrior yard vet. And a warrior many panel. We ye was Sabeka. Was so and the teller fool chrome up of my dear send or the yard vet. And no more person sister in ya. 1 year dang. Adeɛ chana na Maa Mcbrown say adeɛ chana na Maa Mcbrown say and a United Showbiz no ye de ba sister United Showbiz show mo de ba some de be den enye se hu ye da he be ken ye bi na wo mekeka ne ho na mo de woni asi na no ye change no do no kra ne nsan ne ya na na ma no ne nsan ne ya intintare no change ne kra sister obre but what the ye advert inti wo se wo ye what you say what the ye advert ene ma ne kra bi e bi chi no ne nsan no kra ye ne ya me kra na ho ye ma ho meti so na bibi obeye bia mo beka was mama sister you feel won man feel won comfortable adana mo yesa wo ye advert adwuma no wo a wo ye so adwuma no wo ye entare ehye ni na tell ni bi na apama na make up so bi na ya ma ne so onye ho advert ma no wo ye so that is the time obi to dia chenyi no amasa bi nipa bebre hu because Saturday nipa bebre show United Showbiz no anything no change no ho sa no se mo pesa se wonye den adena mo pesa mo no anu sini so sa wanya dan de na wonye a United based way mamu fi obi awate it's a show TV station aka ye interested no mo show no the whole Ghana says a TV station ye interested a obi e hye me de bi obi I ready e United Showbiz on person mo no anu sim ho sa na egu na Maa Mcbrown me fi o mo ate shawatale and tell any the bash and I make me be pet me penny number for number go na me friend no mo pimpem bi mame na me sister adai na gay we bi a mo beka ni ti mo beka adai there na Mrs. Mensanyemo Father Rexen so UTV wa brew abeku wo ho ye abeku Santana bibi aboko de wodo oyire ne mofra ne ho ye na father papa kwa me say despite ba penny na mo ne nam no so ne ho ye ya mo nche father Dixon video na say there some na doso
nana wa Mcbrown wi ne nsaye ne ya ade wa mi na ni yesi nyina ni beje say Ghana TV apart from nana Mcbrown TV any day to rush bra kakraka idie die biem na wo TV so obi hwe ade achi ade sa politics wasam na me mpre na wo ngwe na wo ye eno nko na ye nyu eno me da ba ko pe no me de no so yin tete ni ye no so eno so mo be sa agu nana Mudia monka no kranchire me apart from date rush any nana Mcbrown UTV o mu yi me da e take obi attention ni first na ya under my mentor mo e twa mo hwe e na mo say e hyenfo di o mu yi a Rosalinda na eso mirikem koyi nyame adom ye ni ho na UTV so aba so mo no be si wo mo sa mo so mo close no ana ga na mo ba de papa bi asa nana ma wona won sa yo ya hyehya untale won sa beti enfo obi a ho hyehya untale adai Father Dixon, one money amra, manu be good UTV no. Father Dixon, one money amra. Make kasima manana Mcbrown ka say yeah, enough is enough me ko. Na egu seni a Stacy. Ochia mi ko fi be page ani free TV3. Music good ye no. What it? Father Dixon. Mama obi emu mabem wate. Mo obi emu mabem. Wate? Na Ghana de wa nim se mo no. Mu ye business people mu nim se na esitie music abra bo nyina be kwa wie ye bra kese ni be page Stacy na ke ni so be page Stacy ama TV3 egu a music egu a se ke bolo re wale no na omo kura de na omo ye no bono wura omo anware omo hu because amre na Stacy ho na ne nyina na ye hwe ntale samre no TV3 music Stacy ho na ne nyina ne ehwe ntale na telefone ne pam tale man enti Stacy ho na ne ehwe ntale ne ade ne apempem bi ne ehu de ye ya bra no be page Stacy ekwa wale na bono wure so anyo obi ane na ye na ko munim so mo be bra kese be page na me na gu aka bono wure nko anwale Stacy ama TV3 na TV3 ra na ada na wa nyere o mienu ama o ma anwale ne be bisa no be Father Dixon Mesrao, enfi wo mo ate. Enfi wo mo. Na no Mcbrown e dey afan kobugu ni Natale. We na test ho be ya ko se ono obebo abrewa na na enfi wo mo. On besa wo ko ne gu se ne omo ye music na bra no be peja Stacy ko ye no. Adana mo yesa bibia mbeka wasem Ghana fo mo nye ni papa Ghana fo. Ade bi e koso na e mo ya bibia e koso na e mo ya. Mu na munya ya ka be ya amana brosa. Wati muna munya ya kambe ya me na brosa bibia mbeka ho asem politics na adane ne de mo kama ne nyina ho Father Dixon emfi wo mo ate Father Dixon kro nya momobo Father Dixon wonya momobo bra wo sika pa so didi kura mi se bra wo didi awo men de nsem gusu on Father inde bia no aketekete sana na sana ate ebi asa na otie oni papa osu bempo mu ye cute eya asemo sa na no sister bi no so se Father Dixon use obi o use gina wa wu hu mu de mo bufu o mo ke kansem bia go amafo kunu no so na mokọ di mo bufu a mo be erade Father nyame mo abotre na kokrodro wa se Ghana for sa na omote okura de se wa tra sister ni mu a chenti unim se nyesitie emfi wo wate United so the best of entertainment in Ghana now. That's the only thing that Saturday will be a go crazy best of every. If you are more, I will send her and I'm a attention TV. Yeah,